citwa gukina ino match vuzike muri rusange yamara general uzahari ibintu bisanga muri Rosmine Ese ibyateguwe ryari byateguwe nande yakire dimze yakire haguruka muzehe haguruka wakire abagabo ntibarira Mara yanjye umurongozi wacu Nagasani Rurema Akoze yimwe yifate tora yambaye ishati isa n'ibiga Gateau Gateau kari nziza amabara ya Inter 2000 abantu baramumenye kabisa baragira kuvaho byakabereye urafasha barajya PJ sinari bwabona igihe tusesangura amakuru ya Atletico Madrid n'icyo gituma kuri urugero ibintu byagiye ko Pablo Simeone n'ibisenge it's okay turatewe iyo ni terambere rikomeye cyane ariko shire badushira hasi batubwire impamvu duteye muri batatugiye Mike barindire sinzi ngo nzabamenye ibanga cyane nzamvugishije ukuri nta kintu cakajagarije ntarabona ngo Rosmine simbeshe ne Rosmine azananye sinzi yavuye umuntu akora mu gatondo bro umuntu akora size naho natari muri sport mu gatondo naciye hano Abdul twari kumwe Buyamba twari kumwe Rosmine sinigeze ndamubona aha Dirizi nkuko byamana Dirizi yaraha muri classic vibe mu kanya gatoya na Mika yaraha bo bayejeje kenshi baguma ngaha bava ngaha amasagi uratangaye uguye mu kana izina ry'Imana je bintu navyo narinzi naze hano rero sinzi ngene bya bimeze ninde Dirizi ni wabitunganije ninde arongoye runo rugendo uwatunganije bino binasa tubwire ngene babitunganije azana tubwire ingene mutwinjire ko mutize mutatubwiye iyo batari babitunganije harimo umuvyeyi Momerese abonye umwana akavuga ati Momerese serviette bari banyereye cappuccino glace none karabana Buyamba ni urongoye iyi delegation oya mbere uko katagato mbere uko imbere ikiganiro cyo mu gatondo imbere yuko tugatagato Edi yambwiye ati ni urongoye ikiganiro cyo mu gatondo rero nkoreye surprise umurongozi wacu twese Grevisse admin Niye biteguye dise yategura ntabara Jengene kumenya umuntu yazanye ikiciyumviro ni Mika ni Dirizi ni yazanye ikiciyumviro bikafata uyu wabiteguye araha uyu muntu ifoto yigato umuntu yabiteguye aza yicare kuri Mika tubwire ingene byagenze kumenga bayiri urashaka tuvuge dushonje turavuga twari kandi mu gatondo erega mu gatondo je ndi kunkurikirana ikiganiro ca rongoye Abdul Abdul ni warongoye ikiganiro erega nivyo je natanguye kuri YouTube yarayazana barukwega ikiganiro cyo mu gatondo yambaye ikanzu tutari vendredi Abdul yambaye ikanzu yambaye ikanzu mu gitondo niyo mpamvu wari wapangiwe nabanza akatere gato tujye umugani wawe hama muratubwira ingene byagenze mu nyuma hama mubandana oya murapanga ikiganiro handitse ngo iki handitse ngo iki handitse ngo we love you we love you we love you imbere yuko tuwakatirega turahajya aho nyene handitse ngo we love you Hazard ati turagukunda cyane Hazard na joyeux anniversaire nta kintu na kimwe handitse gusa ngo ikibazo ni wayiguze ko yabonetse ikibazo ni wayiguze kugira ngo numve aho byateguriwe ariko nabanza ikate amagabo nyamara baratanga interview ayo ngo ikiganiro ntacyo nuko nibo zoze murafitana n'abantu baba papa babari ba master plan cyane muranyemere nyuma ya gato cyane kana akajagari gatanguye kuva bazani mu papa muri sport muranyemere nyuma ya gato cyane itayira oya turakomeza wasanga hazi yindi mu kanya ni match urashaka kutaye nta kibazo je cyane cyane ngaha tubandanya analize nta kibazo icyo tukwemera cyo umugigwa ariko aka kajagari
n'amabara aya mabara mwayakuye he mwafatiye kuki wabiteguye acaza kubera kuri Gateau mutegeze manika ko joyeux anniversaire Azar manitse contre gukunda ahubwo ikibazo ni ayo mabara hari icyo avuze kuri Azar aya mabara aragisigu ay'abahungu sinzi ibyateguwe ariko aya mabara aragisigu rega ari amabara tugitangura ikiganiro reka nkubaze n'amashati gera nese ari we nturi kunywera mwaka ko byajanye se ubibona gute raba ingene ndi master plan akajena banategura ibintu akajena nagahitemo kuri mu jezi ya Inter 2000 none se bari banzaniye kari nta bintu kirabura biri mu mayo Inter 2000 bayiteresha cyangwa mwariura Inter 2000 iri mu ibara ry'ubururu iri mu ibara ryera iri mu ibara ryirabura muri PJ harimo ubururu na white umva babwira hano ku meza arabukora aka gajagari kose gatanguye kuva bazanye papa muri sport kandi tukira abajene hano nta muntu ibintu navyumviye ubu utanguye kuvunja Gateau muri bimwe banywa se gashatu ugeka nakate Gateau ako Mike ashobora kuba yarabizi mayo mwende inyuma y'ico kunwa ndagwivyo kujya tije navyo ushaka kujya nta kintu nari mbizi hagira umuntu ngambwire ko je tugeze tuvugana ko azana Gateau nta numwe ico ndaza kubimenya muri abana babi kabisa murasiripanye umurongozi wacu bantu majana 717 kuri YouTube channel yacu arajana kinini nafurusha ati bamwingi oya yambaye agashati keza nakomera ko amazi ikiganiro kirabandanya niho nabo barashaka umutamikisha imbugita erega bino bintu sindavyeme ukubisa surprise no mbega tenda nanyote tanya mungurire ko iwanje ari cappuccino glace ni ubwa mbere Azar akubiswe Gateau nako akubiswe surprise ntiyari bwakubitwe surprise mu surprise buzima kabisa oya bimumva ko se cyari nateguye izabandi zirafata ikintu coco mbonye cenzo kubaka rugume kuko pare wanje azoba ari mbuya iyo bijaho urabikonfirma neza cyane kabisa ibi bintu namaze kubona ko arafise abiziko oya da aka kajagari gatanguye kuva Landry arafise abiziko Abdul arafise abiziko Azar ugenda muri bubeta wansiza ntiwahabonye siho wansanze mu bantu bafise ico babiziko sindimwo pe sawa kabisa uyishikana mbona abanyigitero cabonetse kiri iyo bisa itwa nakubahwa muhungu wanje kiri hehe ngende ku gira amahoro turagabanye di ibintu biri kandi ubonye Drizzy na Mika bajeje kiganiro ni bataho zo cyo ko ari abarekeje gari kabaza ko bajeje classic vibes bacaguma ariko ababama bagumye hano oya Drizzy na Mika bagumye ngaha bose bakaguma hano ari babiri mboya mbavuze ikintu gishobora kuba gifise aho gihuriye n'ibi bintu coordinateur twavuganye mu gatondo ariko tuvugana mbona umenga ibi bintu yamurenganya pe ntumurenganya ibi bintu navyo arimwo nabonye message ya Dafe niteze ko nobona anyipolisi isabukuru ryiza amafaranga shika hano secrétaire comptable mwena amafaranga mbona aritaye nkumenga nacaye mubwiye ubwiza bw'umukobwa no kubumwe ubwiza bw'inka no kubimwe niyo rero aragutamika nadutamike wenyene wavutse urabona umutsima sha urabona isabukuru nziza ku murongozi kabisa ko bantu na musige mu ruhande ubundi aba abantu bari kuri live ko twaje ngaha bari kuri sisa combien aba bantu 100 biyongereyeko baranka Atletico Madrid cyane nabatwijanye n'abantu bakunda bari bazi gahunda n'abakunda anniversaire cyane bimeze gute ariko ko niyo bavuze ko rozimye bababwiye abantu muri ko muradukurikirana ahantu muzobona akajagari hafi yiwanyu muze murabemwo rozimire ko mu muburi nta muntu numwe adakunda kurambonera ico bituma n'abantu baje kuri bari rero ndabuko nanje nigenza rozimire nibisigaye byose yimenya bene Joseph naco urakora kwa bari ko kabainda ariko aba bakapo bose ga barakena endo kati ukaragahera abapapa ambaze merete narasa umuyobozi wacu muramutakanze kabisa uyu munsi ngena sa ubundi
ubundi ikiganiro ugenza umeze uko nyene uraruka nta kuntu deba ya choro yo kwijana deba ya el choro niyo kwijana nibaza ko atamusi n'umwe bari kwegera basesa ubaza ukuntu mwagumye murindiye ko deba yera mugaca mwinjira Jesse bari bwahereye deba yari heze mu kanya gato twabwira twerekereze muri equipe yitwa FC Barcelona mu kanya Abdurazak namye numva kare mu gitondo yishongora ngo jewe ngo nta muntu azomenya ngo itariki y'amavuko Rosmina ari hano oya zo kumenya sha mu mateka y'umunsi umurongozi mwa mwayazi ngo wapi ariko mana ntacikaze gikoko kandi rega muga Joseph ntiyari kwankira abantu kwinjira kuko ibaze ko umuhungu atabarajya n'amagata mwagiye kwinjira ko nta kavantara yaje hano akavantara yaje hano abantu bose baje hano nabo muri PJ ubwo rero tubashimire cyane abantu mudukurikiranye kuri YouTube channel yacu ndetse no kuri FM yacu 97 n'ibice bitatu n'ino nama ya siporo gero murongoza guhereza Landry the one Camavinga arambaye agapira wambaye ni keza agapira ni keza kabisa kandi azubwenge ariko arigarukirako yari setinze automatically yewe azikaende Landry n'amayiga je none hamikuzo bunyongeye jewe amwe Gateau no guhita kunigana bamunsi ndabate banza ntihagira murabe ko mwahejeje kumirangire mvuga inkuru ya Rosmine kuko mashobora gutwenga bikabakora Mike arambera icabona Anje Rosmine yaravugije ifirimbi mwisenge nje nsigaye reka nzi amwe wahaguruka cyo ikibazo reka ndagutamike wicaye no abana mushiki hasigaye Rosmina yagize hasigaye Mike Inge Mike yicari hajya inge Mike asigaye karafata content ariko Joseph amfashi ndabira wanze umufana ariko ararengana ze tumwe umwe wenyene umwe mu bafana bariko barengana kwibarabara yose kararengana ariko arumvizira nta muntu numwe ashobora kurengana gato ariko arumvizira Landry imagine nayo benshi baba bazi Landry dewa ndagwe kini ndagwe kini jewe rero n'umuyobozi w'ikiganiro nicyo ushaka sabe kuri ko aya Mike ntuyibu aya barangi ni yaryoshe profite muri sport zone bikareka bari ku maradi Nyamirambo abantu b'Inyamirambo ariko baba dukurikiranye mu Rwanda abareyo bose kuko n'abareyo nabonye bambara amarangi ya n'abareyo bambara ubururu Bwira bismillah Bismillah. sawa kabisa Joseph ndabira umuntu ariko arengana gato rondera umufana ariko ararengana mwabyumvise nk'igati yaryoshye ariko myugarire karibu le grand designer nyaro zikiranya rero ko tangura akazi bansugi gato papa double papa ba deux papa badewe niwo muntu wena tamuga yameza ge nanje kategereza nkaza kushikana ariko yashatse nanje nkaza babati Joseph ndabira umuntu w'umufana ngaho ako ijya gahunda maze nk'iminsi yuko umwana azokurikira Yohana bazokwitwa Dembere nibaza ari babiri umwe aritwa Dembere undi yitwa Maino undi yitwa Saka oya azaba ari umuhungu n'umukobwa Eh. kwita Antonera Antonera canke ubundi Rinda acitwa Dembele Rinda Kaisedo reka je nkomeza akazi kanje we bandanya ibikogwa bandanya ibikogwa nta kibazo bandanya uyobora abasora ataka ingorane n'imwe ariko ivyo yigize ngo ntafatwa ngo ntagira gute ibyo birarangi biraheze umuyobozi navuga ijambo bro turagufasha rero ko mubiga ijambo maze mumbwire uyoboye ino delegation atubwire uburyo atubwire ingene byateguwe of course abantu bo mu muziki ni bagende byaranye abantu bo muziki bagende abantu bo muziki oya bashatse bogenda abantu bashatse bogenda abantu bo content bagende ari yindi abantu bo content abantu bavyuka kare bose bagende no mugabo amaze kubatangura akazi yatanguye akazi of ubwo course bagende canke basiga ariko oya ni bagende abantu bo muri vyuka kare abantu bo mu muziki classic vibes n'ibiki bagende kantu wambaye akavuga ibanga kararimenya
ako kantu oya kaca kabishira hanze vyose nta kintu na kimwe kiza gusigara nta na kimwe cosigara kabisa. aha ubwo rero muterure mutware urongoye delegation aze hana tubwire ariko umufana ntituramuronka umufana todo niwe dusigaje turacamurindiriye niwe asigaye kabisa. ubwo rero gira ko tubwira imyaka ukwije muri technique abahemera ko abantu binjira muri studio gute batatu be hajye kwije ingahe nabanza tubwira imyaka ibanga yari yemeye araza kurivuga uzagomba kwitubwira nyuma yuko mu kanya gato menda mwumva di aratubwira mwe na munyama mumenye ko muri studio mutari hariya mu cyumba muri chambre bibaza ko muri muhiri wanyu yatotse ni sawa banza umifoto papa bade iyi gato hari ukuntu yariryoshye cyane pe iyi gato hari ukuntu yariryoshye kabisa aya mama naitwaisha mbuyamba itwaisha mama bade Nasra mama bade uri kuranyaga cappuccino karigrasa gakanya gacuranza kino gato safi kabisa sawa cyane aje mu ndibere ganiro nigi oya sigari muragikora oya turakomeza tuzenda suya kuvuga ya mara uraha turakomeza nivyo rero wari warigenje hazadisha wari warigenje yari yarigize akaraha kajahe amaduwe foto iyi delegation kuko twese turi kumwe reka dufate agafoto isho ngomba guhava nibariza abantu twereka aho turi buhagarare kugira ngo tuboneke neza dushobora guhagarara neza cyane hano mu gihugu cy'u Burundi umuntu wa mbere mba nemera mu gutegura ku ma content y'ubumesha hano basore bo muri Classic Vibes mugabo abahungu barategura cyane urinzo bara mu kintu cawe agomba kumenya ko ibintu byari bihagaze neza imani yu abantu batakumva muri mikoro turafatisa nawe oya baratwumva bae barihangana umufana wa Murusi cyangwa Murusi ariko nuratubwira kari ku mutima jewe uyoboye delegation banza tubwire uburyo byateguwe dukoresha umwanya muto amanda nababwira ukomeza amakuru yacu kuri uno mugoroba dufite menshi cyane tumaze gufata agafoto rero ku muryango ubwo ndibaza hano kana mupapa ca niba atari mupapa ngira ni Abuduri oya reka bari barongoye bino bintu muzove munkoresha ishano twumaze twumva ingene byari bimeze ubwo dukomeza amakuru yacu dukomeza amakuru yacu abavandimwe muri Classic Vibes bandimwe muri Classic Vibes barakunda ibintu asakajagari kenshi cyane byose babitwara nk'umuziki ati Mike ariko aravuga ariko arajya ntavuga oya kirazira kuvuga nijya mu kanwa namakosa namakosa kabisa hari hari niba yamaze ko hajyo inzara hajyo inzara pe akunda ko rigana nsuko uko nyene oya nuko nyene ni sawa murakomeza uko nyene ibi nivyo bita rero umusuku mu kirundi bavuze umusuku n'umuntu abasuko nyene bimeze gute ibintu byateguye nde byagenze gute nyirabayazana ninde mwinjiye gute muri studio mutato tumenyeshe tukabona muraduteye gusa muri studio ndani nyirabayazana yatumye Real Madrid itsindwa 4 muri mita mu mwaka uheze yari Perez ataguza abakinnyi nyirabayazana uyu mugoroba nawe nyirabayazana uyu mugoroba urukundo ni urukundo hagati muri team ni urukundo sima biteguye gute ko ari gendereje ibintu hano mutigeze mumbarira ko biza kuba aba nabonye mu ariko byabaye nese ari cyo twononye ntaco bande gusaba imbabazi ko ikiganiro twacononye ko nuko nyene twagomba kubigenza nyene nta bundi buhinga twari dufise twari kubigenza kunyene igato yaguze nde byagenze bite mwashisa no gute twaje no gwamaguru so bavuze gitoro cyabonetse mwese yajukwe ubundi ukwiwe musore yavuye mu ijabe nje mva muri ville igato nimva kuryosha nk'iyo muri ville iraryoshe cyane by the way igato ni yakijaje kijana wa patissier uriya mu tipe yirabura cyane irabura ariko visa yirabura kera no kwirabura n'ibintu bibiri bidasa oya gira amahoro nabwo yirabura kera basigaye irabura ku mubiri mugamu ngo duhari gifise inzobe basigaye asaneza cyane umufana yamaze umufana yawe kuko biteza ati ibintu bifata intumbero karibu
ese ariko ararengana karibu cyane hariya umufana ariko arirenganira kabisa ese umufana ko yirabura uyu mufana ko yirabura nka kije Jacob yoca kwica nabona sha ntabwo twe abafana burya turabakunda cyane n'abantu bacu cyane uyu rero yabaseruke munakora kamera yamwerekanye yafana ndetse idembere ni mazuru egera hano tubwire egera hano tubwire atubwire izina ni yafana na equipe tumufatiye bari acabanda sawa James mfana Real Madrid usanzwe witwa nde washyitse hano bigenze gute so jewe muri make mvuye mu bwiza numva ikiganiro cyanyu cyaryoshe uvuye mu bwiza uza wiruka yego ntumbarire cyaryoshe ashike nanje numva ukuntu ibintu bimeze nkuko bisanzwe izina ryanje nitwa Eraste Nzoyihaya umufana wa Real Madrid ongera ko nyoni Eraste nyoni komera cyane ongera ko nyoni mu mazina yawe nivyo twihuta cyane kugira ngo ndabona n'umwanya watujanye batubwire uburyo wabiteguye amatwi ibanda se uburyo wabiteguye ntavuze ahubwo shima tugende oya bose bashitse ariko je nshaka kumenya bavuze ko wabiteguye ninde yazanye icyumviro mwavuganye gihe ariko muri buhure ngaha mutegura ibintu nk'ibi gute kuko ngomba ko musohotse hano ndavuga imyaka nkwije iyi gato vuye kwa kijaja bapatisi tumushimire cyane sibyo kandi abayishizemo iminza paraporo nayo ndayiguze nuko ingana ntabwo bihuye rupapa ruprisiriye kijaja aravuga ati burya je ndi inshuti y'iradiyo anje reka nshiremwe akantu kiwanje nshiremwe tushe yanje mwumvise ko ari umutsima pe burya no mutsima pe umuntu ajya ubugari bw'imyumbati yibaza ngo urihega igato rajoshe cyane ubuzenge umuntu ajya ubuzenge ukibaza ati urumva ijo ni kimwe kigira kabiri cyiyumviro mu by'ukuri cavuye muri jewe cyavuye muri wewe navuze umupapa bataraza nakajagari twari dufise nkaka keretse namba mbeshe akana kajagari uzi impamvu ako humura namba umunsi wapfukiye ese wapfutse ngo ibigori byetse namba umunsi wapfukiye kuzi yihorera iteka uzi impamvu akajagari hano twari tumaze imyaka myinshi ibintu biba mugabo twebwe wavutse twazana twikorera ikiganiro niba tukugurira akafuka y'inyama tugakomera ibintu by'ibi byo gukwegana no gukororera abantu nibandika kuri page nkoze nabe sinzosubira oya nabwo nta muntu kuri tibe bavuge mbona bariyo urumva cyane bariza randi twabikora gute tumukure muri groupe tumurongozi yo tumenya yava bimenye ibyo ari byo ariko ngira n'umundi yari yabimenye man ko nagitse ku telefone arandira arambwira ati nto telefone burya turi kumwe ati nto telefone andika ubwo ngira araza kutubwira ngira ubwo muri babiri yuda ninde oya ntavyo yarazi hanyuma rero ndavuga ati jewe ndi sasu mu bintu byo gukoresha gato agenda ndayikoresha iyi ndayitumye abudore ati raba aho mitanira imbuga itaniyo ngaho sinari mejeje muraheje navuze ati nozana kamwe kaka nabafashika muri studio kanzimanye kaka bora nabonye kagoye kuzimya nibaza ngo azari yopfa kuzimya aho bari kuzana akantu kazima ati nkwizi zimate murazizi zaziza bazanyagiwe ruguru cyo nakora gusa ziproduce imyotsi ziproduce imyotsi nivyo rero nuko reka cyatumye tubikora twabitewe n'urukundo n'umurongozi wacu n'umukorege turamukunda turamwishimira cyane turamwishimiye kandi yoboye neza ntagira umuntu azokubesha akazi ntigashoboka nta rukundo ruhari iyo mu gihe nta collaboration mu gihe muda before canke inyuma yo gukora akazi namba mutasanzwe muri inshuti ntabwo bishoboka rero je burya ahantu hose nkora numva umuntu apara yuko tuba dukorana tugomba kubana abagenzi niho ivyo mukorana niho no kukubwira ko nafatiriwe ngo nahura ariko iyo dusanzwe duterana ibitugu uravuga tujya no gukwepa akazi oya abantu nimba banabona ivyo dukora hano uburyo tubikoramwo n'ingene bikomeye kubera urukundo ruri hagati yacu nico rero gitumye nirirwa muri vie ndagira go ati ntume mukire wa matara aragira go ati nyakugira imana ntabyo ndavyonona ngayo ngukoreye nuko byagenze turamufasha Yuda Iskariyota kabaradandaje umuntu uyu uruyida mukuru n'uburandiri yarazi biko birategurwa byose bicaranya 0 metre n'uburandiri ntabyazi oya gusa je tureka ibintu byo kubesha mo sinkunda umuhungu abwira undi ko amukunda kuko usanzwe utaramubesha sinkunda umuhungu abwira undi ko amukunda kuzazara ndamwemera sinkunda akunda abakobwa gusa izo sinkuru hazara ndamwemera nawe ivyo arabizi nta banga riba rihari ndamwemera cyane ubwo rero ibintu nk'ibi kubitegura
uribaza ko twosesa amafaranga ku muntu twanka oya ifaranga hano uraza ugakubita match ya Real Madrid na Barcelona utugozi twijwi tugacikagura kuri kurondera amafaranga uciye gasupiya mu muntu wanka oya ntibikunda rero wiyumve big boy mbuyambara n'umugabo cyane ati papa Arba nanje navuze ngo papa Arba adusumije akajagari mu gakari mu rukundo gwinshi cyane niyo mpamvu rero ataraza hano ibi ntavyabo uno munsi byabaye pe bagufashe chef boss bakoze cyane natanguye mvuga ikintu gikomeye cyane mvuze uburyo naronse message z'abagiye batandukanye kuva mu gatondo yaba bankeza abamenyesha makuru bagenzi bacu ku nsamizi zigiye zitandukanye uhereye hano iwacu bagiye baranshaka ku mbuga novuga ngo zabo ngurukana bumenyera cyane Facebook ubona ko benshi tuba dufite ama Facebook page byankoze ko cyane byankoze ko nabivuze yaba ku mbuga yabo twahuye bakabimbwira yaba banelefonye yaba abakoresheje mu gufyonda akanyenyeri n'ibindi bigiye bitandukanye rero nabonye message za buri wese sinobura kubashimira byari byankoze ko cyane ariko bisubiye kunyerekana ahubwo nta n'icyari cyabaye bitumye nsubira kwitega ko n'inyuma yanje wagura n'ibindi shobora gura n'ibindi ariko urava utaje kurondera iciza ikiri buje mu nda ha muryame iciza nuko kugeza muri kano kanya nkuko mwabivuze bigaragaza urukundo bigaragaza uburyo tubanye bigaragaza icyo umuntu ari muri societe arimwo n'uburyo abantu bamufata muri rusangi rero ndabashimiye cyane bimunkore muze mubikoreye n'abandi kumbure kubandanya navuga ngo tunyuhanisha urukundo hano iwacu tunyuhana hagati yacu nivyo twaraserewe isabukuru rya Mike twaraserewe isabukuru rya Landry twaraserewe isabukuru rya Edi Christian nibuka ko Edi Christian nibyo nibyabereye hano ariko aka kantu no munsi mu nkore nawe ndi mu bantu bigeze ugategura turakamukorera ubwo ngo ingero ugereye ko mugenzi nawe ngo aragereye ngo niyo bakugerera ko rero ni byiza cyane ndabashimiye kuno sabukuru yanje bagiye barambaza ariko narakirangirize ko yari genekezo ya 2025 kwezi kw'icenda 1998 hari ku munsi wa gatanu ico gisa 6 z'umutaga mbuyamba gusaba ikigongo yakubeshe mu gitondo ngo ufisa 23 ese ubwo rero iyo mwije abantu barayumva 23 iyo mwije abantu barayumva yamanitse birata afite 17 hako sha mu gitondo mu gitondo numvirije ikiganiro ndakukumva no gutwenza Edi ngo yagize ariko makuru wazafise imyaka 2 umupira barawuhevye Edi Edi ni yaje n'amaguru burya ashikacumbagira ngaha abanza kujyamo ageze metero 30 n'amaguru hariya nivyarangiye ashika abanza kujyamo ndapfuye karabaye oya imyaka abantu bayumvise bayumvise 27e bougie 27 manga data ndabasumba simuzi si uri umupapa ndabasumba da cyenda n'umunani sinega mu icyo bitandukaniye ko no kuri musa ari kuwa kane ico gihe hari vendredi ariko l'année prochaine imana yadushikanye turabikora ari aba ari ku munsi wa gatanu nyene twinjira mu kirori gikwiye yes nivyo rero ku isamo yazenze ku minota 51 muri studio 53 ndetse no kuri YouTube channel yacu mu nama ya sport tubashimire cyane avuga ko twaba twaye umwanya nibaza ko umviriza inkuru turaza kuba tuwukora kuko inkuru icituma dutangura ni match itangura 21:30 match witwa barakamfitiye Celestin atabafana tugomba dutegura umwana w'umukobwa tuzomuzana pare surprise ko azari imyaka ya mujana ico ndagikanye ico ndachance je eka none se ariko abagiye batandukanye baza ko ari umuyobozi ugira ni wafise myinshi se hano ugira ngo niba dusumba twese uretse ko ari umuyobozi gusa ntabahari ba iyo myaka Landry irenza ega iyo iwawe barakamfitiye Celestin ahana rero umuntu w'umugabo cyane erega nubwo ari umuyobozi erega ariko mweru mweru vuga ko bose jenga je namuri yomvuga je hari muri team ndi hari hasi mubaramutse yihenza agakora ivyo bintu umuyobozi takina aramutse afashe umwanzuro agakora ivyo bintu aha nta muntu numwe muri mwe bwatse atangura kuvyiyumva of course umwana uvuga bikorwa kwira hose ubwo rero agomba kumenya ingene bigenza ngo biko duherekeze rero twe twigire so turabashimiye cyane umusore aracakora match ayo makanya papa reka nyanyagire tayi Papa Arba bimeze
wadungabanije iminota 10 mazana yadungabanije kabisa 19 na 25 umbaza baragirira rimwe urakoba ni hafi cyane urakoba yego Arba nawe igena kirozo cya 19 Arba rero 19 Arba ro 19 September 25 umbaza baragirira rimwe baragirira muri September amaze kubona havuka abantu benshi erega kandi etat civil nizima baragirira rimwe ibaze nkona munsi azaragiye kurara kwambuyamba bwamwiriye amurungika mu cyumba kimwe na Arba batabana agenda mu kirenda mu kwezi uramenye uyo n'umujama wanje gwe no musiko twavutse mu kwezi Arba arakobagana cyane ibintu byabashaka ubwo rero musigare muratunganya gahunda murakoze cyane papa Arba turagushimiye anda washimiye na head ubu je nagiye akobagana cyane nivyo rero turabashimiye cyane birumvikana ko twari mu munsi mukuru cyane gushimira umuyobozi wacu ndetse turamukorera isabukuru ubwo tubashimire cyane n'abantu bavuye hano bazanye Gateau meze neza cyane baragiye tugira dukomeze n'amakuru yacu yo kuri no mugoroba ndashobora gutangura kuzandahunga abantu bose mbonye ibintu bimeze neza cyane baramaze kubona ko buri wese ashobora kuba yateguye considerate oya vuye hano nta kintu kimwe kindi gihari nuko mwambwira n'ubundi kugeza ubu navuze izina ry'Imana iri jambo nta muntu yigeze abikubwira ibi cene ari ndabizi ariko ntavyo navuze kandi we wari mugaje ntavyo nanizi witwa Nobel muzodurusha dukorere surprise umwe muri mwebwe ariko nta nuwansi oya rega nta wansi erega mwabiteguye nk'abafana mukiyungunganya nk'u Mike akabona mu mugwako ko Jospa n'abakundi ako se yobankira gute oya Jospe niyo bankira Jospe niyo bankira reka